Bešong tše ke ditaba tša sepedi tša SABC Twi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tše. Kemedi yeo e sa tšo go kgethwa Mcebisi Jonas o ikana go ntšha ka ga tšhweni go lokiša le go tšwetša pele segwera le tšhomišano mmogo magareng ga Afrika Borwa le Amerika. Le go na bana tšhelete ya gore bana ba tle go reka mo ntle mo minimum re dumalane le sekolo gore bana ba apelo mo sekolong. Balapa la morutwana wa mengwaga e seswai ka Mahikeng provinceng ya North West yo go bego wa hlokofetše morago ga go ja dimonamonane tšeo di bego di rekišwa ke barekiši ba ka ntle ga sekolo ba nyaka go rwešwa maikarabelo. Mohlankedi mogolo phetiši wa sekhwama sa dikotsi tša ditseleng go ba ref Collins Letswalo o re o tla šomišana le dinyakišišo mabapi le mabošaedi ao a amanago le tumelelano ya khirišo ya go ja diranta tše dimilione tše 70 senyane. Proud of what I did here. Baragedi ba bararo ba dipaesekela go tšwa ka Burgersfort ka Limpopo ba phethile leeto la go makatša ge ba fihla Cape Town le hono. Bešong Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetolelo wa polelo ya diatla le hono wa rra o ka Stanley Tlale. Re ragoga ka tšeo di rego kemedi e msa yeo e sa tšwago go thwala go leba ka Amerika Mcebisi Jonas o lebogile mopresidente Ramaphosa ka go mo nea seo a se bitšago maikarabelo a bohlokwa e felana le go le ditlhotlo tše kgolo. Jonas o ikanne go dira tšohle ka moo a ka kgonago go tšwetša pele dikamano tša tšhomišano ye botse ya mošomo magareng ga Afrika Borwa le naga ya Amerika. Jonas o dumela gore o lemoga ka botlalo mathata ao a lego pele eupša o bona dilo tše bohlokwa tša go swana le dikgahlego tša dinaga tšeo ka bobedi tšeo di ka tiišetšago gape leswa dikamano tša kgale magareng ga Afrika Borwa le Amerika. O ipileditše go maAfrika Borwa go ba le kgotlelelo le go mo fa nako go rerišana le batšeakarolo ka moka ka nageng ya Amerika. Ka dingwaleng pijana mopresidente Ramaphosa o boletše ge Jonas a ka tshepega go tšwetša merero ya botseta bja Afrika Borwa kgwebošano le go eta pele ditherišano tša mabapi le go bea dikgahlego tša Afrika Borwa pele. Appointment underscores Mr. Jonas's distinguished career and continued commitment to advancing South Africa's national and economic interests. For decades, South Africa and the United States of America have maintained a historical and strategic relationship. In the interest of our country, our region, and the rest of our continent, President Ramaphosa remains committed to rebuilding and maintaining this relationship for more decades on the basis of mutual respect, recognition of each other's sovereignty, and benefit for our respective peoples. Firstly, I think it's a very good development. I say so because President Trump deals with envoys. If you have a look at how he structures his negotiations, he deals with envoys. So why that is important is, and why this appointment is particularly important for the following reasons. Firstly, the United States is our second biggest trading partner and our second biggest investor in South Africa. So we cannot afford to ignore the relationship. Yes, it is strained, as you correctly say, and I think appointing an envoy is some attempt to narrow the gap, or that strained gap that we are seeing at the moment. Lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba NPA le ikemišeditše go thala seswantšho se se kaone mabapi le go hlatha seo se hlotšego le hula molwela tokologo Chief Albert Luthuli seo ba rego se tla bea pepeneneng seo se hlotšego le hula Luthuli. Seo se tšweletše nakong ya go bulwa gape ga molato wa go nyekiša seo se ka bago se hlotšego le hula Luthuli yeo e bego e le molwela tokologo kgahlano le mmušo wa kgethologanyo. Mopresidente wa maloba wa ANC gape le yo mongwe wa bao ba ile go ba amogetšwa sefoka sa khutšo sa Nobel ka kgorontsheko kgolo ya KwaZulu-Natal ka Pietermaritzburg. Mmušo go letetše gore o bitše dihlatse tše 27 go hwetša dintlha ka botlalo ka maikemišetšo a go nea balapa la Luthuli toka.
Polelo ya pulo ka ramolao ne tlile dunywa ka kgorongkgolo ya tsheko ya KZN ka Pretoria dinyakišong tša molwelantwa ya tokologo kgatlhanong le mmušo wa kgatelelo Chief Albert Luthuli e ukama gore bohlatse bjo boswa bo tla šomišwa kgatlhanong le bohlatse bja dinyakišo tša mathomo tša kgweding ya Septemere ngwageng wa 1967 bja gore ga se gwa hwetšwa bohlatse kgatlhanong le bašomi ba South African Railways goba motho ofe goba ofe. Evidence shall be placed before your ladyship which will expose collusion between the security police, district surgeons, pathologists, prosecutors, and magistrates, including the magistrate that presided over the initial inquest on the 21st of September 1967. Go ditlatse tšeo di biditšwego go akaretšwa motledi wa ditimela le ditsebi tša botaki Captain Godisamang Khamanyane go tšwa kgorong ya sephodisa e bile hlatse ya mathomo go utulla le go lekola bohlatse bjo bo lokolotšwego ngwageng wa 1967. Khamanyane o file bohlatse bjo bo sa kgonego go latišišwa go etša diswantšho tša Luthuli. I also attempted to trace my any photographs relating to the late Chief Albert Luthuli, as none were reflected has been part of the inquest record. I was looking specifically for the crime scene or post-mortem photographs without any success. It means there were no photographs of the post-mortem was attached to this. Khamanyane o ile a tšwela pele go botša kgorotsheko gore dikgobalo bjalo ka ge di tlhalošitšwe ka go dintlha tša pego ya peleng ga di sepelanane le tša motho yo a thutšego ke setimela. From the post-mortem report that we receive, there is Exhibit C. Most of the injuries were the head injuries. So it was not consistent with a person who can be struck by a train. That's why we were looking for an expert regarding the simulation to check the possibilities of the injuries together with the accident. Go tsošološwa molato ka tumelo ya gore dinyakišišo ga se tša dirwa ka tsela ya maleba le gore go bile le bošaedi peleng go le bjalo molato o tšwela pele. Mokgatlo o sa dirego letseno ka Kimberley provinceng ya Northern Cape o re tšhalelo morago ya diteko tša DNA ka Afrika Borwa e tliša ditlhotlo tše mmalwa go batša sehlabelo ba bosenyi kudu ba dikgaruru tša bong le kato go ba go bethwa ba ditirelo tša forensic ka lefelong la go dira diteko tša DNA ka lefapeng la ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ba na le tšhalelo morago ya go feta melato e dikete tše 140 e lego seo se hlolago tiego ka lekaleng leo. Seemo se se nyenyefaditše lekala la sephodisa sa Afrika Borwa leo le rego le gare go šogana le seemo se. Palo e ntsi e kwa morago ya di-DNA e diegisitse melato eo e neng e tshwanelwa ke go sekiwa kwa dikgotlatshekelo. Seno se dira gore dikgetsi dingwe di kgapelwe thoko. Batswasetlhabelo ba petelelo ba re tlhokego ya go dirwa ga di-DNA e dira gore ba gopole ditiragalo tse di botlhoko tseo ba fetileng mo go tsone. Malome wa ngwana wa dingwaga di le 9 yo a beteletsweng ka 2023 a re ba na le dingwaga di le 2 ba emetse dipholo tsa DNA. A re seno se amile setlogolo sa gagwe thata. Le jaanong santse re emetse statement tsa mapolisi mabapi le DNA test ba ne ba di etsa mo ngwaneng. So ga se go tlhage sebe go site ya mapolisa. So se ga se re dule sentle. Mokgatlho wa mono Kimberley yo kgaratlhelang ditshwanelo tsa basadi le bana o ikuetse go puso go thusa go rarabolola bothata jono. I want to see the government of the Northern Cape calling on the Premier Dr. Zamani Soul to invest and redirect money so that they can establish such in this province so that we can deal with the country's backlog. Mo pegelong e re botsweng ka kgwedi ya Mopitlwe, sepodisi sa re tshwaragano ya bone le forensic laboratory e thusa go samagana le bothata jono. Batswasetlhabelo ba bosenyi ba re tiego ya go samagana le bothata bo e tla dira gore ba se bone molao o diragadiwa. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Kimberley. Bjalo ka mehla re botšišitše gore na maikutlo a gagwe ke afe morago ga gore ba ditirelo tša sephodisa go tša forensic ba utolle tšhalelo morago ya diteko tša DNA melatong ya go feta dikete tše 140 yeo gape e diegišago phetagatšo ya toka. O swaetše bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le MJ Mologadi Ngwanasai
o re go tloga go le molaleng gore maphodisa a ditirelo tša forensiki ga ba dire mošomo wa bona ka botshepegi. Mmušo o swanetše o ba šale morago go bona gore na ditšhitišo di mo kae. Maboke a Lira Moshaba a re ke mathata fela ka lekala la forensiki ga o bone le bomoruti o motoso ba fenya melato e mebe ka tsela eng. Letlakaleng la X Mpho Mokoena o re seo se dira ke tlhaelelo ya dilaboratory badiri le didirišwa tša kwa laboratory. Mmušo o tlhoka go aga dilaboratory tše dintši le go thopa babereki go dira mošomo. Tlhaelelo ya bašomi ba mmušo ka mo mafapeng ke bothata. Sophie Mashishu ya re go na le batho bao ba bego ba sa dire mošomo wa bona ke ka moo toka e sa phethagatšwego ka gore batho bao ba bego ba kušitše ba bangwe bohloko ba tšwile ba re ga bana molato. Mothoetsho itse gore kgaso ya dikgang tsa Setswana, Sepedi le Sesotho e fetotse nako. O tlile go e bona ka ura ya bosupa maitseboa mo gare ga beke go simolola ka moranang a le malatsi a le supa. Re go tlišetša ditaba tša Afrika Borwa le lefatshe ka bophara ka go ba lentšu la gago ditabeng tšeo di ratago ko wena go tloga go tšeo di tantšego šedi tša bjalebjale tša dipapadi le kgwebo. Boha ditaba ka ora ya bosupa Mantaga go fitlhela ka Labohlano hara beke le ka ora ya botshelela mafelong a beke. SABC News re ikemetse ha re nke lehlakore. Re sa buša re le amogela ba lapa la bongwana wa mengwaga e seswai go tšwa ka Mahikeng provinceng ya North West yo go latofatšwago a hlokofetše morago ga go ja dimonamonnane tšeo a di rekilego ka Labohlano. Ba ipiletša gore go tšewe maikarabelo. Go latofatšwa ge basetsana ba babedi ba rekile dimonamonane go tšwa go barekiši ba mebileng kgauswi le sekolo sa motsana wa Ramosadi. Go begwa ge ba boletše gore ba lla ka dihlabi ka mpeng ge ba fihla sekolong. Ba lapa ba sola sekolo ka go palelwa ke go tšea maikarabelo ka potlako go netefatša gore bana bao ba hwetša kalafi ka bjako. Talking about arrested. Ba lelapa ba ba utlwileng botlhoko ba re bathati ba sekolo ba reteletswe ke go tsaya dikgato ka bonako fa bana ba ne ba simolola go lwala. Seno ke jaaka ba leka go amogela loso le botlhoko la ngwana wa bona fa yo mongwe a santse a le kwa bookelong. Ba lelapa ba kopa bathati ba Lefapha la Thuto mo porofenseng go tsaya kgato fa e le gore go nnile le botlhaswa go tswa go batsamaisi ba sekolo. Re kopa gore ka baka la tiragalo a batho ba rweswe maikarabelo a diphoso tsa bone gore tiragalo e se ka ya diragalla bana ba bangwe gape morago gaba. Le fa o le jalo Lefapha la Thuto mo porofenseng le gatelela gore mogokgo wa sekolo o tshotse matsapa morago fela ga gore bana ba simolole go lwala. Go gwa ka ko sekolong sa GJ Podile Primary School o lekile go ikgolaganya le batsadi ba bana ba babedi ba eleng gore ba neng ba bontsha bolwetse mo letsatsing la Labotlhano ka go dirisa yalo SASEMS, mme ka maswabi dinomoro tse eleng gore di neelana ka ko mo sebakeng sa gone yanong ga di sa tlho di dira. Mme rile ga go ntse go emetswe yalo ambulance ka ko sekolong seo ga fitlha motsadi mongwe eleng gore tsadi o dula ka ko motseng wa sekolo sa GJ Podile se leng ka ko teng, mme ya nna gore o itse yalo motsadi wa bana ba, mme ka lesego a thusa ba go kgole ba ruta bana ka ko sekolong gore motsadi a kgone go fitlhelwa. Ga ba gare baagi bangwe ba rotloetsa batsadi le batlhokomedi ba bana go se ne le bana madi fa ba ya sekolong. Re le seleng go na bana tšhelete ya gore bana ba tle go reka mo ntle mo minimum re dumalane le sekolo gore bana ba apelo mo sekolong. Bana nna go ya ka nna ke ne kere a bana ba apelo mo sekolong ba botlhe ba je. Gape baagi ba rotloetsa batsamaisi ba mmasepala le ba mafapha a mangwe go tlhatlhoba di-spaza shop le dikgwebo tsa ba rekisa mo mebileng go netefatsa fa dijo di sireletsegile. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Hlogo ya lekala la di-Hawks yo a rolago mošomo Lieutenant General Godfrey Lebeya o re mošomo wa bona o ba dirile gore ba golege batho ba go feta ba 17,000 mo mengwageng ye šupa ya go feta. Lebeya o ya bolela seo kopanong ya bosetšhaba ya go laelana le maloko a lekala leo ka Polokwane provinceng ya Limpopo. Lebeya o re nakong ya gagwe lekala leo le kgonne go golega digongwana tša bosenyi tšeo di bego di šetšane le go epa ka moo go sego molaong go tšweletša diokobatši le bomenetša. The DPCI
has in this period that I'm talking about arrested 17,136 suspects. This includes the 119 corporate entities. That is impressive. In the same period, you also find that the DPCI has secured 4,677 convictions. That figure is commendable. We know of the likes of VBS, those hard-working investigators who have been able to record more than 2,000 statements to prepare case dockets. Lekala la boeti ka provinceng ya Mpumalanga le ka gare ga letšhogo go latela ditiragalo tša go rafa ka moo go sego molaong gomme badudi ba ipiletša go mmušo wa province go matlafatša bahlankedi ba phethagatšo ya molao go fediša ditiragalo tša go epa ka moo go sego molaong. Boramoepo ba go feta 150 ba golegilwe ke maphodisa le lesolong la Vala Umkoti ge e sa le kgwedi ye e thoma. Boramoepo bao ba golegilwe ka Pilgrim's Rest, Sabi, Barberton le Schoeman's Kloof. Ba 30 go bona ba hlole ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Graskop le wa Barberton le hono. Lefelo leo le kgahlišago ka tša efela le baeti ba le hlokomologile mola le dikgwebo di etša mafelo a borobalelo a tswaletše ka lebaka la mekotikoti yeo e hlotšwego ke boramoepo bao ba sego molaong. Le ge go le bjalo, maphodisa a na le tshepo ya gore lesolo la Vala Umkoti le tla tliša dipoelo go rarolla le province. Mo mafelong a beke go golegilwe boramoepo bao ba sego molaong gomme ba hlole ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Graskop le Barberton. Ba ka lebagana gape le go ahlolela kgolegong magareng ga dikgwedi tše 6 le mengwaga e 3 ka melato ya go tshela molao wa tša bofaladi le go swara dirafšwa ka moo go sego molaong. Mookamedi phetiši wa sekhwama sa dikotsi tša ditseleng Ref Collins Letswalo o re o tla šomišana le dinyakišišo tša mabapi le ditiragalo tša go amana le kwano ya go hiriša ya diranta tše dimilione tše 79. Dikutullo tšeo di šwahlišitšwego tša dinyakišišo ka lekala leo le kgethilego la dinyakišišo goba SIU di akanya gore Letswalo ga se a šala ditsela tša maleba morago. Go kwagala gore o šintše nko lenaneong la go thwala moabi wa ditirelo nakong ya ge go thwalwa monwana properties e le go company yeo gabotse e bego e se atlega go ka thwalwa. We are the only institution that has been consistent in our approach. And before we arrived at conclusions, we asked for guidance. We did. And I'm going to show you today, once and for all, that we did ask for guidance. From the standard setter, we engaged the National Treasury. Actually, we started with the AGSA itself when we started this whole process of changing accounting policy. So it's not a unilateral Collins Letswalo accounting policy. I don't own accounting policies, by the way. So it's the accounting policy of the RAF as approved by the RAF board. Bešomi ba reka dišere JSA e tswaletše pejana iring ya bohlano bjalo a re boneng ka boripana gore e šomile bjang. Ranta e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo ntle fela le pound ya Britain. Tšhipiane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlweleile godimo. Theko ya dirafšwa e šomile gabotse gauta yona mo kere ka ntle le platinum ka ge e hlwele e le fase. Baragedi bao ba salego ba baswa go tšwa ka Burgersfort ka Limpopo ba romile leeto la bona nakong ya ge ba goroga ka Cape Town mošupologo wa lehono.
go seo se thomilego bjalo ka magareng ga bagwera ebile nnete dibekeng tše pedi tša go feta bjalo ka karolo ya leeto la bona la dipaesekele tša boithabišo fela maikemišetšo e beile go hlohleletša baswa sehlopha se ga bjale e le go bommamoratwa go marangrang a dikgokagano tša leago se hweditše thekgo go tšwa mahlakoreng go tšwa go mekgatlong ya go fapana ya setšhaba ka kakaretšo. Gauta Matlakwane wa mengwaga e 22, Karabo Moko wa mengwaga e 21 le Maxwell Ndou wa mengwaga e 24 ba dirile dimakatšo. Ba gorogile ka toropong ya Cape Town. Ba sepetše leeto la dikilomitara tše 1,500 ka dipaesekele. E fela ba laeditše gore tšohle di a kgonagala fela ka maikemišetšo. We started at December 2024, the 1 December. I'm so proud of what I did here. Matlakwane o re batho ba be ba belaela gore ba tla fihla ka Cape Town. Nakong ya leeto ba itemogetše dikgobalo, go senyega ga dipaesekele le go latlhegelwa ke dilo. E fela ka mošupologo ba lebile ka holong ya toropo go tšwa ka Woodstock. Ba farafarilwe ke bahlankedi ba semolao le baotledi ba bangwe ba dipaesekele. No, I can't believe, but it is happening for real life. I thought I was dreaming, but now I can feel the environment and the atmosphere of Cape Town. Masogana a be a tlhapetšwa ka difatanaga bošego le mosegare nakong ya leeto la bona fao ba ilego ba tanya šedi ya setšhaba go dikgokaganyo tša leago. Ke leboga South Africa ka go fela support gore ba re fele yona mo ditseleng ntle le support a lena re be re ka se fitlhe mo re fitlhileng gona. Leeto la bona gape le nepile go tlhotlheletša baswa. To inspire more youth in South Africa so that they can join us in some trips to come, so that they will able to quit whatever they are doing which is bad to the community. That's our motivation to the youth. Batswadi ba bona le bona ba ipeta sefega. Especially the young children, that is the message to them that they must stay away from the street, they must stay away from the alcoholic, they must stay away from the drugs. Gabe a leeto le phethilwe ditoro tša bona di phethegile go sa šetšwe ditlhotlho tšeo ba kopanego natšo. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo SABC 2 le go SABC le gae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.